Ti si došao i ove godine, pozdravljam. Ja sam Stipe Labrović iz Glavica, Kosinja. A ti šta sam rekao? Zaboravio sam. Nisam, ali... Odakle se gori? Odakle se rekao da si? Negdje smo se vidjeli... Ovdje smo se vidjeli prošle godine. Ali sam te tražio sam te bio na internetu, nisam te našao. Nisam te bio moga naći. Kako si rekao da se zoveš? Imaš profil na Facebooku? Ima Nadma Čiro. Kako se zove? Bošnja Stić. A, dobro. Drago me smo se vidjeli, sve najbolje ti želim. Bog. Dobro. Pozdrav. Bog. Koja ste vi televizija, prosto? Koja ste televizija? Televizija Kiseljak. Kiseljak? Kiseljak, čuli ste? Čulo sam, kako ne. Može se naći na internetu. Na internetu se može naći. Šta se htio reći? Češ dati neku izjavu za televiziju? TV Loki. Čemu da O ovoj situaciji sada, iza svega ovoga. Pa ja mislim da... Kako se ti snaša, koliko si zadovoljan? Da bi trebalo biti... Jesu se ispunila tvoje očekivanja? Ja se uzdam u Boga i u sebe da će sada u novi kada dođu i ovo da će biti malo vrlo drastičniji i bolji. Znači nema predaje? Ja mislim da ne bi trebalo biti po mom Božijem i mom pomisli, da bi trebalo biti funkcionalno vrlo dobro i sudjelo. Evidentno je reći da je malo i tako vrijeme, da ne može i dobro ikako da smo uskladili sa tim i da imamo isto kakva je. Evropska i svjetska situacija u nas ipak nije bar ni čudna. Kakva je svjetska situacija sada obzirom na Bliski istok i Ukrajinu? Vrlo tragična situacija, kada mi se vodi se ta pokretni rat, mi se samo idu da ustavi Šta mislite, je li ova svjetska zbivanja mogu utjecati na stanje u Bosni i Hercegovini? Ja mislim da ne bi trebalo da utječe, bilo bi samo trenutno da Papa sudjeli na naš klanju, miru i govoru da se tu zaustavi ovo policija, jer rat ništa ne čini, samo mržnju i neimaštinu. Po mom, entnom različaju. I kako se rekao da se zoveš? Bošnja Klinko, Čiro.
A na Facebooku se može naći na kojoj adresi? Jesi registriran na Facebooku, nisi? Nisam registriran, samo su moje, preko interneta sam bio ja, očve su moje jedan najbolji radnik kako se radio u komunalnom činjaku, preko interneta sam bio tamo, da smo mogli se u čitavu Evropu i svi. Dobro, ja ti želim sve najbolje i drago mi je da sam ima čast imati intervju s tobom. Hvala, u zadnjem istom, da će ova država biti vrlo dobro, da će biti super. Još jedan put, Bog do svako dobro. Bog doviđenja. Dobro je, kako si? Jel da si? Kankala dobro. Jesam. A gdje ti onaj gdje? Radi. Neće biti kakero kanki. Sada samo. Ne znam. Ja mislim, ako ima ne hoće. Slabo ima. Slabo, jel da? Ima jedna.